Asap Sauban, kambena po ning Parish Commission ng Youth Ministry, kakatok kami po karing kaya kayong mabusilak kapuso, bansopan at suportan di kaya katamong kayanakan, ban lalong mas maging matagupe at makabaldugan, ing kaya kaming proyektong gawan. Ing Parish Commission on Youth Ministry, balang banwa magsadyayang donation drive, nung ka rin gagawa lang miyaliwang paralan para makalikong donasyon. At iti, magagamit lo, ban mamiyasaw kareng kayanakan, mga tuwa, at pamilyang mangailangan sao kareng miyaliwang lugar. Iti, metong yang dalan, ban makasaw at makapagpasayang kapara tamong tao. Ngening simbang bengi, magumpisang December 15 hanggang December 25, ikaming kayanakan migsadya kaming gift boxes at photo booth. Din kaya katamo pong gift boxes, makapwesto la king right side na ning kaya katamong pipagmisan. Atin mo rin makapwesto, king siping ning kaya katamong belen. Deni pong kaya katamong gift boxes, malyari la pong lamnan imalan, gamit king eskwela, regalo, at nanumang material labage, ing malyari pong asaw. At makanyan mo naman, atinta mo pong makapaskil a QR code karing mamye financial a suporta. Asahan mi po ing kaya kayong maragula suporta. Ing Diyos na po ing balang mablas king kaya kong ganaka. Dakal pong salamat. Ang bagong awitin.
hangin marimlan, sapul-sapul tinggalan, tara na o betana, pagsadiang paniyatang na, inusalubungan niya, tara na o betana, pagsadiang paniyatang na, inusalubungan niya. Sulong kisla-kisla, tingkulera, kindat-kindat, parol malagong gaya, letong muing patuyag na taratang ng kebaitan, nisan papagsalyan niya, tara na o betana, pagsalyang paniyatang na, inusalubungan niya. Tara na o betana, pagsalyang paniyatang na, inusalubungan niya. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan, At keka antimurin. at syuta na po king katlong bengi ning kaya katamong simbang bengi. At baan kanita, magintang karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ngani, si Shantala di nga gawatang kasalanan at panigaputa mo king Gino, ing patawaran ampon pasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtawad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, huli nitay panigapu ko kanwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing panenayan ming bayong pangabayit ning bugtong anak mo, iligtas na kami sana king mabayat a pabakle at pangayalipan king kasalanan. Iti aduan mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro nining propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, datang muri ning aldo, nung kapilan, mamili kong metong nga ari, amanibat karing palipi ng David, at maging Antioquia. Manibala yang mitmong kabiasnan itang aring ito, at dapta na yung matulid, at ing hostisyo, king kabilugan akayarian. Potang yan na ingari, mi panatag labili ring memalen ning kabilugan ahoda, at mi biebela ring memalen ning Israel, king kapayapan. Mayawos yang inginu yang kekatamong talapagligtas. Datang murin ingaldo, nga nang sasabi ning Ginoo. Nung kapilan ding memalen, nala kapilan man sumpa ka na ako, bilang mabye a Diyos, amilwal karing memalen ning Israel, king labuat na ning Ehipto. Nune, sumpala ka na ako, bilang mabye a Diyos, amilwal karing memalen na ning Israel, iba't king bansa, king Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inogse. Kanita, manok na nga nala king mismong sarili rang bansa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan. Laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Tutukitangan po king pamagkanta. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. O Diyos ko, ing kekangari, kekayang turwanan matul alang pamangabiran. King kekang ustisya, dakayanan mesana, ban king mipnong katuliran, kayayang pamahalan ing kekang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan, laganap ing kapayapan, ngenit kapilan man. Mananaw na sana ing labwad, magkalubyang dakal akanawan, at kaya magari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran da, ringat yu king kakalulwan, at kagipitan,
kaya lang sauban. Miral sa ing katuliran, hingkayang kapanaunan,
ne? After some time, mangutkot lang pa si Bayo. Nung rin natin ang minunang, mikutkot. And lo and behold, when they opened the coffins of these people, they saw scratches at the top of the coffin. Ketang kilog, manakit lang gamal. Ha? Nang buri na sabihan nita, sige, kayo na pong mag-puzzle out. Nanong buri na sabihan, mabiya at magpumiglas siya bang kanito? Milwaliya. Ha? Mabiyela pala? Yan pala temporary mo itang tangamateda. May kaisip lang paralan. Ban kanita bahaluda na itang kitkut da, mabiyeya pa. Inang walang tali. Yang kukutkut dan pepalugde ketang kabawong. Itang tali, manang gayang gaketang luwal kayang babo naning kutkutan. Kaybat, yang walang stick. Kaybat itang tali, inattach dekeng bell. Kagaling yo. Potang migising nga itang mete. Kunani itang tali. Abitan tunog ya itang bell. Yapin ka makanya yung may gumpisa itang saved by the. Pero kwento-kwento yamo po yan, Kwento-kwento yamo. Yang 1900s, karinya ka may gumpisang may gamiting saved by the bell. Pauli na pining boxing. In kakatamong ebanghelyo, dimdamtang masala, na Jose, abaluna, king mabuktot Maria. And he decided to walk away. Make decision makonyang tahimik. Gawa na naking lubna, makonya mo, pakikawan niya ng lihim, ining indong Birhen Maria. Dapat, ating intervention. There is a last minute intervention. Ninoy ta, ing anghel ning Ginoo, pepatilipya, king kayang paninap. Jose, may kakawan niya ni Maria. Hulinging anak na Higlia, king upayaning banal ay Espiritu. Bakit na ring malyari kang Maria, potang kewan niya ni Jose? Ay rogo makarine. Muktod ka, alakang asawa, ating kaparusan, pamarong ganda kang buko. Batu, pamarong ganda kang batu, ang gaking ateka. There is a last minute intervention before a catastrophic event could happen. Meg-interveniya hingapong Ginoo. Ban kanita, umeyang kumabiye ing anak ning Diyos. Last minute intervention. Dakal salamat ketang anghel. Saved by the angel. Haliya mo! Saved by the bell. There is a last minute intervention. Dakal salamat kening anghel ay ni. Paluyo po, the bell is also called the voice of God. The bell is also called the voice of God. Boses nening Ginoo, ing metong kumpana. Boses ng Diyos na sasabi kaya katamo at titipon kaya katamo. Yapin, nanding ganingaldo, alas 3. Beteng tingandan ing kumpana. Dimdam yepo, pumigiseng. Titipunan na katamo niyan. Yapin ketang kantangan na, kampana ng simbahan ay nanggigising na at layong nagsasabi na tayo'y magsimba. Gumising at bumangon, tayo'y ahon. The bell wakes us up.
Pigisinga na katamo. Yapin kaya tumino ng panahon po, wari. Yaliwala, dagul deng bel. Ating maragul, ating malati, ating medyo malati, ating peka malati. Depende king nano'y malilyari, king komunidad. Potang bateng tingan ding bell. Potang emergency. Baka na niya po yung tunog na ning bell. Ha? Mabilis siya, le? O potang magprosesyon, maglimbon. Haliwaya naman. Potang mete ya. O limbawa, ing mete lalaki ya. Ing mete babae ya. Haliwala po tunog din. Dong 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 ya ka, no? O kaya potang anak ya ing mete. Aliwaya ing tunog. Depende king okasyon. Minsan kano, ating pari, bahayo yang assign, king kayang parokya, king kayang new assignment. Pila niya pang bulan, mga 6 months siya pa yata. Yan maha problema ya, ining pari. Alane ka nung panyuweldo ka rin staff na. Alane yung pamayat kuryente. At isipan na, makanano ng pamaralanan, ing midagdag la ring kolekta. Sikin kolekta yarogo kukwang pamayad na. Kareng staff na, pamangan, pati king magpalinis king pisamban, kareng supplies da. Minsan ka numipagising among dimdam ning bell. Hey, bahalo ko ning problema, nga na. Bahalo ko ning problema, o ba't may nang kolekta, nga na. Kinabukasan ka may misa ya, father, announce ya, manibat ngeni, nga na, palitan tane, ing bell, tamo. Kasi dimdam ke, nga na, nga pala may na yung kolekta, katiting, nga na, katiting. Palitan na yung mas maragol. Dagdagan, nga na, dagdagan ang kolekta. Palitan niya ka nung father, mas maragol. Kaya pa naman po may malit kumpanan Hali kami pa naman. Gigisingan, nakatamo ning bell. Baluyo po, nung ating king luwal, amangising kaya katamo, nano naman itang aus, kaya tang inner bell, king kaya katang pilubluban. Nung ating mangising king luwal, nino kaya itang mangising kaya katamo, king kilob. Nano yung boses ning Gino, amani obra kaya katamo. What is the bell? What is that bell inside of us? Bahaluya po ini. Potang eyetik yan, na kayo patuturan. Aisip ya po? Nano po? Ing kekang konsensya. Ing konsensya tamo, yapining boses ning apong Gino, ing pilubluban tamo, asasabi nung naning gusto. Nung naning marok, dapat iwasan. Nung nanoing kasalanan. Yapin po tang balo mo, ing gusto. Pero gewa may tang marok, sigurado makonsensya ka. At among sasabi. Uling, ing konsensya, yung sasabi kaya katamo, nung naning gusto, nung nanoing marok. And I guess, the angel that went to Joseph really is the voice of God who told him what to do. At gawa na iting Jose. Uling, tao yang makatuliran, tao yang banal. Kiramdaman na itang gusto. Kikasalan ni Maria at tinanto na king Biena inggawa ng anak iting mibayit king kayang asawa. Ingkotang ikayo po kumusta yung boses ni ngapong Gino king pilubluban tamo asasabi nung naning gustuang po yung marok. Kumusta la po ring belyo king kaya kayong pilubluban?
Mamandarla pa. O ta kailangan nung papalit. O ta kailangan lang larinan. O ta kailangan lang sumasnan. Ban kanita, damdaman tang masalese. Malino, masikan. Ing boses ni nga pong Ginoo, sasabi kaya katamo, nung naning sukat tamong daptan. Makanano tamong maggawa ning maglarin, kalupa ng Jose, panetang mangadi. Uling kapamila taning pamangadi, karing tayo damdaman masalese, ing boses ning apong Ginoo. Kumusta la po Rembelyo? Daramdaman niya pa yung boses ni nga pong Ginoo? Nung daramdaman niya po, gagawan niyo naman kaya ing burin ng malyari king biyeyo. Amen. Patagal. In the end, we are not just saved by Abel, we are saved by Jesus. We are saved by Jesus. Ngayon manalangin tamo king Diyos, ay patang at syubanwa, abiryanang mibait yaing kayang anak, king Birhen Maria, paniligtas sing pamilyaning tao. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Santa Iglesia, sumulong niya king lugod ng ngipakit king umpaya ning dibinong grasya, apagkalog nin talapagligtas. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning yato, maniwala ya king magligtas ng upayang Kristo, at mipabandyan ya king kalam ng dibinong lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Bandin talasawa, apakit da king pamisan metong, ning karelang katapatan, at lugod king metong at metong. Ing upaya ning grasya ning Diyos, king matrimonyo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banitangan, lubos tamo magtiwala, king lugod at katapatan ning kekatang dibinong talapagligtas. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Diyos, say pami, king lugod mo, at atangalan mi ng upaya ning grasyang pagkalup ng Jesucristo ng anak mo, karing manalig kaya. Manano na sanang ding sablang pengari at anak, antabayan na no ning kekang lugod, kabang tatalakad doring bale, anong nung mag-ari ing kapayapan at pamisan metong, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad. Baning daon tamo matanggap ya, harapaning Diyos, sipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, iting sakripisyong umemi ng idawon king lagyo mo. Gawa na kami sanang katanggap-tanggap keta, baming pangaintuliran miyagum king biyalananga, king anak mong may bisang midawon king biyana, banang sintangan ing kamatayan mi. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo, manatili ya ke kayo, At keka antimurin, itas yula ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Salamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, inularing sablang propeta ing panyatang na, at delane ning indong virhen king sepupunana, kambening e pasabing lugod. Di natangyang mo muna kaya iwan na maminyag, ban ibulalag, ampon ipakilala ne karing tao. King emo nanong lugod na, pikaluba na kaming tula, kabang pagsadyan miyang pagmasusyan, ing misteryo ning pangabayit na, ban kanita, king panyatang na, das na kaming makabante, ampon manalangin, kabang ding puso mi, mangapno lang kapag mulalan, ampon kapurian. Ulinita, hambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit mi ing ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benedictus celi et terra gloria Tua.
Ika pining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylas sa ampon kamatayana, kinuane ing tinape. Pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne, dinuwang ne, kareng disipulo na, nga na, kwanan iti, kayo ngan, mangan kayo kaniti, itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay batning apunan, kinuane ing kalis, pasibayo, pepasalamata na ka at pinuri, dinuwang ne, kareng disipulo na, nga na, kuanan iti, ikayongan, minum ko kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alanganggang tipan, amibubo, para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaganak kayo, kanako. Ing miseryo ning kasalpantayanan. Ni Kristo din tangyan, tatangya ka, ing Birhen Maria, ibait ya. Ni Kristo din tangyan, at tatangya ka, Maranatha, Amen, tatangak ka. Iniangening gaganakan mi, o mapamakalulungib pa, ing kamatayan, ampon ing pangasubli ng mebiya ning anak mo, darawon mi yakeka, iting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikami nga na sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal akapulungan mo, amakalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing obispo mi, pasyano kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iyamong Eloy, ing kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang meyango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe na ning nuan na Birhen Maria, indo ning Diyos. Kayabe ng San Jose, kayabe da ring nuan na apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye, kalugod-lugod keka, king kakaban ding panawon. Apurian, ampon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na hampon kaya, kagum ning banalay espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen.
Ngenianting meto nga pamilya ning Dios. Mausta mo king ipata mo, karingamanong tiro na ning ginutang Yesu Kristo. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo, itimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, habang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginoming Heso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo, layon meng pamayapan, ampon pisan metongan, at pangking kaburian mo, ikang mabibiya pon magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Ngeni ang pangtamo king balang metong ing waga ning kapayapan po ke kayo ngan.
Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Nuan la ring mayaos king apunan ning kordero. Ginoo, matampan tanggap ka, dapat yagkas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, mantabes sana kapilan man ing pakalulu mo, kaya kaming mitipon arapan ning banal mong altar. Baan kaming makapagsadya, king matampang pamagmasusi, king daratang ng fiesta ning kaligtasan mi. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, at inla pong papa-announce ka na ako, takal pong salamat ka rin mag-offer tamo po, ne po. At bukas po, pwede tamong i-offer corned beef po. Ne? Agyang tunggatunggalan kayo mo po, kayo ngan. Siguro maka 1,000 tamong corned beef. Pero yun naman po sa pilitan, gawan nyo na po nga dua. Ne? Nung bisa kayo pong mag-offer, feel free to offer. Ne po? Ban kanita din nga tipon tamo, pamiyatala naman, kareng kapatid tamong alang-ala at mangailangan na sawok. Dakal pong dakala, salamat. Kalupa ng San Jose, dimdam ng malino, ing boses ni nga pong Gino, yapin, migising iya, ketang dapat ng gawan, akaburyana ng Diyos. Itamo man sana, sa mas ng tamo, ing pamakiramdam, sa mas ng talaring bel, king kakatamong kapiluglupan, ban kanita, akwa tamong makapakibat, akwa tamong agawa, ing kaburyana ng Diyos. Ing Gino, manatili kaya kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayong mayupayang Diyos, samberin kaya kayong pamilya, ingip pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, ing misami daon umena kayo, king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.